Hello my guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora akeditinga Facebook ye, akazana bino bintu agashyiraho aderesi ku buryo nk'umuntu ashobora kuza akaza kureba uburyo bino bintu uburyo yitwa kuri YouTube, Facebook, TikTok n'ibindi byinshi. Ubwa mbere ugomba kuba ufite zino Facebook ebyiri zitandukanye. Ugomba kuba ufite zino Facebook ebyiri zitandukanye. Reka dutangire. Ugiye gukoresha na Facebook, urabona na Facebook ntoya, urabona ko nta kintu kiriho. Urabona ko nta kintu kiriho. Uraza kwifashisha ino Facebook rero na Facebook iyo tugiye kwifashisha, urabona ko nta kintu kiriho. Tugiye gukoresha ino Facebook nkubwira ngo nudakurikirana kugira ngo irangize ntabwo uramenya ibyo ari byo. Tugiye kuri Facebook iriya nini, then twaroginzemo ya account dushaka kudukoreraho. Turahita tujya hano kuri profile. Ukimara kugera kuri profile, uraza ukanda hano handitse photos. Urabona ko nta kintu kiriho. Uraza ukanda hano handitse photos. Uraza ukanda hano handitse photos, then umanuke scrolling, ukanda handitse edit public details. Public details tugere zirodingi gake. Nturutse gukora subscribe kabisa ko nyongera utuntu tw'ubwenge. Twageze aho bibera, then uraza ukanditse ngo add. Tubigeze uze ucekinge ko hano ahantu hose hari public. Then uze urabona hariho YouTube, uhisemo YouTube rero uraza wandikamo nk'izina ukeneye kuyikoresha. Nandika Umenya Studio. Na WhatsApp uze amushyiremo nimero. WhatsApp uraza amushyiramo nimero ukoresha kuri WhatsApp. Wahisemo WhatsApp. Washyiramo WhatsApp na YouTube, washyiramo Snapchat. Urabona harimo ibintu byinshi wowe uhitamo bitewe n'ikintu ushaka. Urareba kuri YouTube nanditseho Umenya Studio nuko nabaye bino nk'ubyica. TikTok naho ndashyiraho izina Umenya Studio. Ugashakamo n'ibindi byinshi cyane. Hano hari ibintu byinshi. Instagram naho nandikaho Umenya Studio. Please make sure ko wakanda subscribe kugira ngo nzajya nkora zaheze kugera ku gihe. Urabona ko cyamaze kugeramo, then ukanda save. Savinze. Then umaze kusavinga urasubira kuri Facebook ka like, then urakanda kuri starting. Kuri startinga ukibara kuri startinga katumye tusiyoza kwizeho ukanda hano. Uraza ukande hano, then urabona ko byamaze kwanditse byose bihari. Umuntu wese wagusacinga
kuri profile yawe nta kindi kintu akoze, agomba guhita abona biriya bintu, akabona YouTube yawe, TikTok, Instagram, byose akabibona, WhatsApp yawe akayibona. Then icyo ugomba gukora ni subscribe kugira ngo ujye ubona kuri video zikurikira, ukanakora like kugira ngo video zijye zitendinga. Ndakeka aribyo twavugaho. Ufite n'inyunganizi watubwira cyangwa ikibazo ukatubwira, tukaza kugufasha muri comment. Turi kumwe muri video zikurikira, tugomba gukora na subscribe. Thanks.